kau PPK kebaca apa assembly kandu kita dikau perkat kiri ke sacisha ya ke cinge kajong upai ba agane ke cabinet dan si pongot di minister kasi tang angot di minister garo lara shirak ti lotu ngapai la chopek di minister kasi kat badan kemat jinge keren hendrei no lundui be chopek kania jadi angot ya di si pongot kiba kumno kindalam pensai haus nem araja arbulan kacang happy kipatba lari kwa ban i baga puram jompi kan pau seiken dagin nangalam dap simrang seiken dagin nangalam gibatrit wat pau ya kacing start bakacing la kacing baju briu daga spa Tau daga minsim kasap bago play ulap sud au balong uta undang elam laringi ni tau daga spa ni tau daga jila ko kipat ba ni lapakla lupa amdon manu balaban kit yaga jingket kabakhya jo patba amdon manu balaban lau yaga jingket kabakhya ni terpeng jo patba lat naga sarkar kabatrai hak baka sarkar kabalat naga pamsap Dari nomor kata daw, the election alpurai, kalau the election dapat kongsan tam, ya ke cek menteri ukadi, ngaram dari snow camp, nomor kati shania kajumi, kamde ka bor spa, kamde ka bor pisa, dari shania, lalu play udang ya ke cek menteri, lalu play ya ke donor kajumi, bagi angot kumno kanora jingkala, agani kari kaji, play on sakta ya ke donor jong ke chat beriu khasi uplay un sakta ika donut jong gitu di bedang let cia seng di bedang tuai bar bagi tuai kita ru balong ngin job bagi wan ra ya kata kajing khut aga sinshar ka khara lara kata kajing pha kajing ka kutno tang aga si sonde kan mentoy ayu bagi dia let penlong kiling khatre syaki jagat khar oh pun bha kita di mission field lani kita di jagat tray syadkhar nanni di palang kini sim mission ndrei laga phai shani ka sinshar khadar ka bangsa mangi ki patpa nilong ka tau ka bawamra ya kita kinong elam ki bangsa namar balai ni jit habang yo bisa ni jit bangyo jingrap yana di simet oh ki patpa balai de ngaku aking namar kataraw bangit snow badai mga mapi ubudan ni kapor banwan ra jingkala niyo iya kata ka jinglat lut banci economic mat pata daga jing spa daga jing champang daga bor snow amdai da bangi shifting yano ngalawan sport gentle segini kisni ha gentle kipat ba kim jio iya ka jinglat lut banci yo emily nalarai lupa daga dorba oh kipat ba agipor ke pamitswa ngala keren bagata kamde kajing light load upat pa umla badong yang dimu light load lada upat pa orang syate syabum ha kita dipor di bapinwit la ala pengin thep hakan dong abari amdan meno ban tep depi jit nomor katrao daga jing skotu jit daga jing champang what jit bapin pamino tangau snem arfula lada Lara nang banjit lapha kaladon ke jingkemen lara prim nang banjit kamentoy banimi surok ngarong epi arphulai shabai lara nyemyo ya sarkar kabadan ke jingketri kabala banwan ra ITI ke banyada ini ngarong epi kencelei sang dagi jingeki patba ka jingmi jangi seng bhalang menta hagini kisni ko eshor kai nummi kumno ka shabai sang dagi jinge sudah kat nang mi kiseng balang kat nang klan ke jingeki kata nang sosat mengipat ba ubat bangasni ubat rap ubat kamai ubat kai pateng banyak kali namar bale kan ta ya kajim kaji kan ta ya ka kamai ka kaji namar kata tong ini don bentalang bani ka party tong ini don bentalang bani ka voice of the people party ini snok bilang banyak ra ya kata ka jingsen shar ka bakut ka jingsen shar ka basyan Larapyong bau badan ubiang Larapyong bau badan uneman jabek
kan mentro ayu babin kitpok yang kat perayau tu ukertong mengi penyeng akan konstituensi jom pergi pationg mlong boleh umlong lalu baar dan ulong lalu di bomlong nginum citi naga parti bau nyeng pemutau kotong naga parti ke jopi nginum say yang dipriu ki bomlong naga parti ke jingi ngida eksamen pembau pareng yang dikertong namar ke tagadau ngidon ke cingtu bansay ki kertong abro kilai priu hendrai menta namar bangida eksamen ngiem yo Paro live review kita kertong kita raikot sisay tadi mentang idang yo kaksan badang don kita ngidang pendek namar ni ngimjit tangnya ki kertong bakinyeng kita ngijit bak kita ki kertong onda kilacap kinbat ya kata juban lah ngaladon naga HS PDP ngaladon naga UDP ngalayoklat panialam ya ke HS PDP oh nak kenau kidonti kita kibuhan ya bentuk yang haswa election oh berkiwan banyak roh yang hakapor ba kim panyoklat bandrung apa ke parti layan roh itu tahu ba arden lawan banjau mak aying jonga banitu kana solem ya ke jisha leben ke jonga oleh ya ringkar ondara job tang sismi ngami kemut ngami kemat syuriti namar kata kadau ngalayo cingikai nginum ay tiket luma rudet madai mata tadi ubapan kalem da tokit kalem da eksamen ngila eksamen bahayo ni usam larang ba nagani kadong katang kat adu baka parti kan ay tiket hemdan kamban artotin yaw ni kurtong jom ke BBP ay ke jingkersan pet menta iya ke BBP Kombalong ki Paita Delhi ki Bakroy ban ay ke jingkersan ya ke Aam Aadmi Parti ki kentat ya ke BJP ki kentat ya ke Kongres menta ke Aam Aadmi Parti kayo ban simsyar hang tepo Delhi ki Paita kayo jingmentoy lara pi persyang ini lara pi paksto pa badong ban kersan lut barok lai putri ru kersan ini ki kertong ki bangila penyeng ngendon ya kata ke por ke bakrau dan simun ki bakwa badong Parten di belong chief minister ngang of kamlele ladang ngampat long chief minister kamlele pincop yangi si Paul Katsanot nganlong tang home minister suaru kerapiang kerasngan kejat penriu ke sini sapet yang kata kapor dan yang menurut ban beri bor yang kejat penriu sapet yang kata kapor dan yang menurut ban bangsa nakahok jong paipa topu suatang yang kata katong si paipa buat suai ke tong bagi pengendai ke BBP tangba dan yo penlong home minister ba ardan ru ngapai ke cingsyan ke lebih tenjo suai ni kataru ngasko kamlele lara pimpa aye ya kata ke kerjaan ke beningkong ndrei ngaong ye pi nyennem penjaburam ikipat ba lara pisko maka kerteng jo ba ardan kalau ke kerteng ke pensyan ya ke chat penriu si uriu samaji uban long ke tikaman ketika yang kecungi bangin mang yopor banyalam ya kari maka jas beriu larapi idu barden larapi kerteng ngejau barden kalau ngejing syanya bi larapi kentat pat yauni kotong kamdan jimut marwe ngamla batau ini piongnya sim dari galum barden po ngalak betul marwe ngamla tengah-tengah dong ngamla banyak banget job marwe lah bahaban mai job hiru nama ngatip kadai kecingnya bayu ba adal bat mentah marwai tang man kena po assembly yola kin hit bat speaker kin hit bat minister ba pri tang man kena yo le ita mga ba adal bat la bi ko nama kata raikot ko ki paita jong kamairang ban ai ke jingkersan ya kani ka voice of the people party patru yang kita kiai ki bangala keren napi petru yang ni ya nya ka tum ka taga kular ban wanra e ka sinchar ka khawa ka bus ban weng ye ka bamsa ban penerus pa ye ka ri ka jingi ban pet ye ka jingi jo kup shileng usen shileng oh da bang keren tum ta le si la bang snow jelek me for election to kan nya so tak man bang skapu hendai skap wei bakren Lalu tahu bakren udah bola top ini wat penelpon bang skap mereka bang impak top ini pen scam geng yang ketiga begini pen scam geng yang nomorem begini dan apa BI yang jingkersan kabak lain lewat kurkuya di baro kumlei sibut kumlei syahad lagu